Zgodba pravi, da so na začetku bili veliki, zastrašujoče mogočni železobetonski monumenti, ki so vzniknili iz zelenih polj, ki so vzniknili iz blatnih, s krvjo napojenih polj, da so bile izsušene močvirje, da smo širili beton in železo kot zlato, da smo ga dvigali proti nebu, postavljali turbine v reke, udomačili grozeče velike stroje, da smo preskočili nekaj stoletij, zasledujoč progres. Tako kot tisti na Zahodu smo sledili isti ideji zgodovine, oponašali smo jih, ponosni na lastno svojskost. Treba plačati? Ja, plačati. Pa lahko gremo. Na meni že ga prav gleda. Please tell us in few sentences, what is YUFU? Nobody knows. Vaša zanimiva, ona v bistvu po mojem svojih najboljših letih izgleda lično kot ersko zgodovine. Vi verjetno veste, kje je Sremska Mitrovica. It's like we're all somehow related, but we've never met. So now you're like semi-interested in like, so who are you? Like, how do you think about these things? What do we have in common? So maybe that's something that someone among you or in the future generations will be interested in. It's also very fine if you're not. We have like such a tradition of failing, of trying and failing and falling apart and having like really bad breakups and choosing wrong things, wrong people. So then it kind of made sense that things started to come together while falling apart. En tak sopotnik stoji tam, jaz Zašto nosiš ove od papira? Tu je getu na tanjire. Samo da kažem ako neko nema čas. A kako kad se prvi znaš? A ti bi bio treba. Dobro, Milutine, zašto sad ljuštiš paprike? Neko je umro, znači teča je umro. To je moja reakcija na to. To sam perverznjak. Videli smo svi, pa to je bio... Neka u luku neku davnu. Jeste. Vidiš, Radmila, jer ja radio on to sa tobom. Da bi zaznali sedanjost in si predstavljali prihodnost, se vrnemo v preteklost in skušamo najti podlago v čem? V občutku kontinuitete, logiki, nenehnem vračanju vzorcev. V futurizem je vpisana nostalgija, utopična melankolija, občutek izgube nečesa, česar nikoli ne smemo videti.